Kubor nagaslem jong Nongstoiñ Hima. Hakasngi palay katayo ka Nongstoiñ Block Trinamul Congress West Khasi Hills District kalayo on pali patbay ka Ophis Treikam gajongka hakaway nagijaka hakadong dom maulan kabahap hakasnong pendeng ray Nongstoiñ West Khasi Hills harut kasurok ba Nongstoiñ riangdo ya kati ka Ophis Treikam na yo ban pliru daw Nongïalam kaseng TMC Migalia Ubadiru Nongïalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma hakajinga don lang ru ba Charles Pingru MLA ba President ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress ba George B. Lingdo MLA ka Umroy Constituency ba Macmillan Carbani President Nongstoiñ Block Trinamool Congress ba kiwe ba kini si kan sa di germa para parti ayo play di office bertumai office Treikam all the Trinamool Congress Nongstoiñ ko apa ke Jylla tu presiden juga blok but iba Macmillan Carbani tinggi aku play Dr. Mukul Sangma wilawan buat play di gaye aila dingi ku parti menstangi ke kam mengintre dan kebenda ke iblang kesalahan jom Nongstoiñ juga Nongstoiñ ni berkoi but cebiri berkoi kulej pun kulej sijan